spoštovani навчителі, вітаємо вас на Шведочній академії з нагоди національного швета Руснацов, ktoré ще того року шведочно означuje «ушидух». Пресното шветоше здогадujeme прави 17. januara 1751 року, keď совєтник цариці Марії Терезії і адміністратор Краljevskого державного бачкого дистрікту Зоборе Франц Йосиф Тередов підписав перший урядовий документ-контракт о населюванню 200 ruskih grekokatolickih familijov na tedišnju pustaru Veljki Kerestur. Rusnaci od tedi ta ponješka na tih prostorov virno čuvaju svoj jazik, kulturu, tradiciju i običaji. Vredni amatere, kotri cali rok aktivno robja u svojih kulturno-umetnickih društvo i drugih ustanova u kulturi, prave tomu i doprinoše. Mišana, špivacka grupa Ruskog kulturnog centru Novi Sad u provadzenju nacionalnog orkestra pod rukovodstvom Boruta Pavlića i Mirona Sivča otvorili tohoročnu Švetočnu akademiju zoz himnu Republiki Srbiji Bože pravde, jak i švetočnu pisnju Braca Rusini. Predtim, jak predlužime s programu, privitujeme predsjedatelja pokrajinske vladi Igora Mirovića. Eparha Kir Georgija Đuđara. I predsjedatelja Nacionalnog sovitu Rusnacov Borislava Sakača. Izražavamo dobrodošlicu predstavnicima ambasada kao i konzulata, narodnim poslanicima u Skupštini Republike Srbije, predstavnicima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, Službe zaštitnika građana i predstavnicima pokrajinskih sekretarijata. Tiž tak privitujeme i predstaviteljov lokalnej samoupravi, členov Nacionalnog sovitu Rusnacov, delegaciju Rusnacov zos Horvatske, Slovatske i Poljske i naših Rusnacov zos Iršavskog rajonu, zos Zakarpatske administrativne oblasti zos Ukrajini, jak i predstavnikov šitskih naših institucijov, ustanovov kulturno-umetnickih društvov, predstaviteljov cerkvi, organizacijov, jak i šitskih vas, mili naščivitelje. Povolujeme predsjedatelja Nacionalnog sovitu Rusnacov Borislava Sakača, želim žal slovo. Dobri večer, mila publiko. Dobri večer tim, co to budu patric na televiziji. Pečne šore chcem povinčovac, eto, že sme po 13. raz še pozberali tu i svetočno preslavíme 13. šveto Dnja Rusnaka u Republiki Srbiji. Eto, glavne jedine, co by som vam chcel dneška večer povest, to, že nás Rusnacov je rižnih. Znači, jedna z tih, co sme i grekokatoliki, pravoslavni, i adventisti, protestanti, evangelisti. Máme nas veľa, kotri sme i može biti i ateisti. U každom slučaju, mali rižni politični opciji, jak taki, ali musíme robiť znatým jednym mjestu, že by sme boli jak Rusnaci vjed. Zato, že máme, jak Nacionalni sovjet, pravu možljivost, to máme pravi polovi moci, koji možeme vyhasnovať prez sotrudnictvo s pokrajinskými institucijami lokalnih samoupravov, jak sa še dneška nachádzame u Šidu, ktorá nám v veľkej miery pomohla. Tiež tak máme i pomoc u republičných institucijoch i ministerstvoch. V každom slučaju, tom, že my, jak Rusnaci, máme veľkú náhodu vyhasnovať všetky toto polúhy i užívať u tým, co máme u tým času u Republiky Srbiji. A teraz na binu povolujeme i vladiku Kir Georgija Đuđara. Uvaženi gospodine predsjedniče, Vaša ekscelencijo, šanovni посол, амбасадор України, poštovani učesnici današnjeg slavlja Nacionalnog dana Rusina, počitovani učašniki 13. pošore nacionalnog šveta Rusnacov, kotre označujeme i slavime jak zdogадування na далекий 17. januar 1751 roku, keď було дозволено 200 familijom Rusnacov naseliti do tih krajov.
odtedy prešlo 269 rokів. Чи нам треба національний день? Національний день, національне свято нам треба, бо ми перед нього обновлюємо, утверджуємо, прибудзуємо свідомість національної духовної припадності. Але національне свято треба не лише прославити, треба, щоб воно дало нам охабило, щоб нам указало, що отказ ми, хто ми, і коли то зрозуміємо і похопимо, будемо знати, як ість, як ість і що далі робити. Національна і духовна припадність нам дата як дар від Господа Бога, і прето наша судьба і національна, і духовна, культурна у наших руках, у наших здатностях, у нашій відвічательності, залежить від нас. Прето poučeni zo prešlostu, ale zapatreni do budućnosti, starajme se teraz dalje ísť po tej drahi, ktorú nám ukázali naši predky, starajme se obrabiať poljo našeho nacionálneho i duchovného života, šac, sadiť, zalívať, Gospod Boh nám pomohne, že by toto roslo. Žadam povinčovať nacionálne sveto všetkým nám tu prisutným, tým takisto, ktorí s nami zlúčení budú prek radia, prek televízii, prek internetu, rozošatí po celém svete, všetkým, každomu prípadníkovi našej zajednici, našeho národu i našej cerkvi, že by sme naiste zrozumeli i pochopili toto, co za nás, za každého z okrema i za všetkých jedno najważniejsze u tym czasie. Najnacionalne sveto bude za nás žrítlo nevyčerpnej síly, za očuvanie, pestovanie i utvrdzenie свідомості національної духовної припадності і культурного наслідства. З тими словами вінчуємо щасливе свято. Pozivamo da nam se obrati i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Poštovani gospodine Sakač, poštovani vladiko, vaše ekscelencije, predstavnici opštine Šid, članovi diplomatskog kora, dragi gosti, zaista mi je čast što sam večeras u prilici da vam se obratim i da vam u ime pokrajinske vlade i lično ime čestitam na vaš nacionalni praznik ustanovljen u znak sećanja na početak naseljavanja Rusina na teritoriju današnje Vojvodine. Dozvolite mi da na početku podsjetim da je 17. januar odlukom koju je na predlog pokrajinske vlade Skupština Vojvodine usvojila sredinom 2018. godine, istovremeno postao jedan od dana čije svečano obeležavanje ima i pokrajinski značaj, što ga čini i našim zajedničkim praznikom. Od 17. januara 1751. kada su vaši preci stigli na ovaj naš zajednički prostor, prošlo je gotovo 270 godina. Jednoj brojčano maloj nacionalnoj zajednici kakva je vaša sigurno nije bilo lako da prođe kroz burne istorijske mene koje je to vreme nosilo, da se odupre svim iskušenjima utapanja u more mnogobrojnih naroda koji su oko nje živjeli i da sačuva i razvije svoju tradiciju, svoju kulturu i svoj identitet u celini. Vi ste u tome uspeli i zato Rusini danas čine jednu od najlepših nijansi raskošnog spektra naše etničke, kulturne i konfesionalne različitosti. Zato očuvanje i razvoj tog spektra
i negovanje svih različitosti i svih specifičnosti koju čine današnju Vojvodinu jeste jedan od najvažnijih prioriteta pokrajinske vlade, autonomne pokrajine Vojvodine i države Srbije. I tako će, budite uvereni, i ostati. Dozvolite mi i da, ne samo zbog prilike u kojoj vam se obraćam, već pre svega i zbog iskrenog divljenja prema tome, naglasim da je izuzetan i način na koji ste vi u tom spektru sačuvali svoje važno mesto. Učinili ste to nikada prekinutom odanošću svojim korenima i svojoj tradiciji, marljivim radom i što je možda najvažnije, obrazovanjem, podarivši kroz sve to i sebi i našoj zajednici, posebno zajednici čiji ste i deo niz važnih i izuzetno uspešnih ličnosti u svim oblastima društvenog života. Mi smo izuzetno ponosni što vam je ta zajednica kojoj svi pripadamo uzvratila stvaranjem uslova da u svim segmentima sačuvate svoj identitet i da ga i dalje razvijate. Tu pre svega mislim na vertikalu obrazovanja, na vašem maternjem jeziku, na svim nivoima, od predškolskog do fakultetskog. Tu mislim i na jasan i finansijski veoma konkretan način podržan sistem javnog informisanja koji uz ostalo uključuje i vaš i naš tradicionalni nedeljnik Ruske slovo i druga izdanja istoimene izdavačke kuće i redakcije na ruskinskom jeziku u okviru Radio-televizije Vojvodine kao pokrajinskog javnog medijskog servisa. Tu mislim i na Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina kao krovnu instituciju u očuvanju vaše tradicije i vaše kulture. Tu najzad mislim i na sve one prelepe rusinske kulturne i druge manifestacije kojima smo se uvek svi radovali i koje ćemo uvek podržavati. Zbog svega toga očuvanje i poboljšanje tih uslova i za rusinsku, kao i za sve druge nacionalne manjine koje žive u našoj zemlji i smatramo jedan od svojih najvažnijih zadataka i to je opredeljenje koje ništa ne može da promeni. Još jednom vam od srca čestitam vaš nacionalni praznik i želim da i dalje budete svoji, ali da prožimajući se sa drugima našu Vojvodinu i našu Srbiju činite bogatijom, uspešnijom i lepšom. Dziękujemy wszystkim na tych krasnych słowach, a musimy wspomnieć, że tego roku napełniuje 100 roki jak chrześcijański paroch, otec Dziura Besermini, motywowany z osnowaniem Ruskiego Narodnego Prosvitnego Društva u Novim Sadze, inicjowali osnowanie ruskiej czytelni u Šidze 1920 roku. Czytelnia od początku robila u starym budynku ruskiej szkoły, a już 1924 roku poruszany mesni odbor Ruskiego Narodnego Prosvitnego Društva i z tym się począł rozwijać zorganizowany kulturno-prosvitny żywot Rusnaców u Šidze. 2 roki późniejsze osnowane i Ruskie Prosvitne Društvo. Pod nazwą Kulturno-prosvitne Društvo Đura Kiš, to ta kulturno-prosvitna djelatnost непрерывно funkcjonuje Ponješka. Kulturno-prosvitne Društvo Đura Kiš Šid dostalo meno po borcovi nacionalno-osloboditeljnej borbi i s osnovatelje manifestaciji Melodiji Ruskого dvoru, która u kalendare manifestacijo od nacionalnog značenja. Ste nahodili i blok, kotrі поріхтали домашні аматери, та так у tej časi programi učujeme i kompoziciju Pljiva Hmarka, którą odšpiva starša špivacka grupa Kulturno-prosvitnog Društva Đura Kiš pod rukovodstvom Snežani Lazić. Potim će Miroslav Malacko predstaviti z recitaciju Bešedo moja. Musíme spomniti, že autor špivanki Pljiva Hmarka i pisni Bešedo moja, Mihajlo Kovač, ktorý pred 110 rokami narodzeni prave u Šidze. Predstaviše i mladša špivacka grupa Kulturno-prosvitnog Društva Đura Kiš, čija je rukovoditeljka Nataša Edelinski, Mikolka za špivanku Javor Javor. Nek spati. Slunko, slunečku,
Bešedo moja, chudobenka, непризната, худобна, як co boli chudobní otcové našo, co si jak žrenko oka svojho čuvali, dok po stepi tej bezkrajnej za chlebom blokali. Za tebe, Šenješka, unuki unukoh pitaju, že komu služiš, preco postojiš. Keď tej bešedi krásni na Šveci snuju veliki bešedi, do ktorých še taki jak ti, jak otočki do rikoh ulivaju. Zakoni prirodni, mudri unuki rodičov uča. I tu važi veliki ribi menši ligaju. Tedy keď hladný chlop za tanjer ljenči predac se njesel, prikrobulo, bo hladní žalúdky oči nemajú. A teraz, keď to tí žalúdky síti, unučata chlopa hladnoho, tebe, bešedo moja na vašari, jak korito staré, očerdať žadajú. Predať jak sovisť. Hoď ty nikomu nenadraže, hoď tvoje prosté slovo i teraz polovku šveta vjaže. Špivanku Moja zadatka, avtora Slavka Zahorjanskого, jednoho z najplodnejších avtorov muziki z tih krajov, mali se nahodu čuť na festivalu Nove ruske narodne špivanki Ružova zadatka 2004 roku, a nješka nam je odšpiva Dragan Makivić u provedzenju Nacionalnog orkestra. Zahradko mojej mladosti, u šercu jašece nosi, i ti najkraši časi, čuvam u dunkov svojih, i ti najkraši časi, čuvam u dunkov svojih. Zahradko mojej mladosti, u šercu jašece noci, i ti najkraši časi, čuvam u dunkov svojih, i ti najkraši časi, čuvam u dunkov svojih.
co znamy Ty.